kuni titana mbere boya iri tariki inya mweri ni yeli mwaka nyongiri yeli mirongo ili na itandatu kankotewe ni kirintita cia Miru TV muthenya bitawa Tirimbabo na tukiambiria ndita cia Rais William Ruto na kathite bunene munini wawe Profesa Kithure Kindiki kiri musemane yuru aregarone yawe nontuginya bonene okenia bunene hakenya na tungode bara bokare kiri musemane yo. Huyu naibu wa rais Abraham Kithure Kindiki anatosha ama atoshi? Anatosha ama atoshi? Ni fire si fire? Ni fire si fire? Wapi nduru ya Profesa Kithure Kindiki? Unajua mimi wakati mmoja, tafadhali tuketi, mimi wakati mmoja nilikuwa deputy wa Rais Uhuru Kenyatta. Si ni kweli? Na ile kazi huyu muungwana anafanya ni ile nilikuwa nikifanya wakati nilikuwa naibu wa rais wa President Uhuru Kenyatta. Si ni kweli? Mimi nimefurahi sana kwamba leo niko na msaidizi, principal assistant, ambaye anaelewa kazi yake. Si ndio? Mimi niwaulize kama ilikuwa ule jamaa mwingine. Niwaulize angekuwa na akili ya kuelewa mambo vile huyu jamaa anaelewa? Profesa Kindiki ni fire si fire bwana? Sasa mnajua kazi yangu imekuwa rahisi kwa sababu leo niko na msaidizi ambaye anaelewa mambo ya serikali, anaelewa barabara, anaelewa stima, anaelewa universal health coverage, anaelewa elimu, anaelewa mpaka hata maneno ya savings, anaelewa mambo ya serikali. Kindiki ni fire si fire? Bukathoma kiama ikiringi gukurukira mubici Kilima. Bwana asifiwe. Mareto mbeto Arina Karemi inguchokira mheshimiwa wetu mubici Kilima nkatho nontu bokanyaka atwete batu tuja single mothers tutona kanyaka tukara miaka mingi tutona ntajo ntore netu boni bo mwambere wa mubici brat athiretie batu single mothers na mantu jangi ja maingi na tuthithiretie ko mushokira nkatho na ndiriuga mubici tutam. Okay, bwana asifiwe. Mbeto Winjoy Makena ningu shokia nkatho ne gitari twaegwaja na another second chance not bwa batuma single mothers na barabate siomba kuona ibwa gatwe another chance maisha gweta kuthoma kairingo shokeria mheshimiwa wetu nkatho nontu bwa buntu bwa tuthithiritie na barabona kairi ba gwiroi ito mushokeria nkatho na igware are any batwe as a single mothers ito mushokeria nkatho mono na twasoka to mwaindinya tweta kuthoma tukathoma na passion na tugekira tutatia bindi. Bwaga marito jako mbitagwa Renjina Ngugi mbigitwe ndi na gucokia nkatho gukingi ki mheshimiwa wetu na thithitie mantu ja manene na jabata o mabungwa uti mheshimiwa wa na thithia mantu jara thithitie mantu jara mujumbi athithagia ana betu batwirenja bakiuraira nja bona twana bakauranja nontu bakweja kwithirwa batona muntu obutetheria na ndi thai tukuga ibwega mheshimiwa atharimo mono na itukuga itutam na itomugwete mbaru mono na bobote bunkathithitie barabara cietu cionthe cia Nyaki West na ithithitie roje na tuturirite ithima bibingi na ara tutirare aroje itukuga ibwega mheshimiwa na thithitie Ngugi bata na itukuga tukamwa tutam nikenda gatuthithiria bora bureo. Tawa Samuel Gikundi wetu Ibunitho na ndu wa Nyaki West mubici Kilima no MCO kwa na imbiga gwangwiritwe nwe ntu bwangu geira ambirite oturitira na tulimirite barabara
na tuthithirite manto maingi na gututulira inya nduji na kuthomithiana na mibango egutwikira nduji ira tukarimaga nacio irrigation mantu jau nengene ajoka jatakamilika na jakamilika tukethwa twine tangi jaja kienderu ni kenda ruji rukanyugwa everywhere. Oni ango sokia nkatho nyingi muno kimwesinyiwa wetu Mubisi Kirima muntu ugite ngwataniro na antu Banyaki West Ward areruma nindi chokia nkatho itina gwikwo nyandona inkaragase kunirwa ingari nkaigwa ku mutharima nkaigwa kutharima rieto ria Murungu no ntungugiria agwitanira tutangana kuona inyakira imu tura kuthura MCA atukuri etha gwe sponsor onete kende thwa ngugi cio ndeto thithiria akirikana na betu bara benja bakarire ndi bonde bageta cukuru na kuo batu turigwa ku muthari bake na kuthari marieto ria baba kiugo akikira tomba kuga turiuga itu tamu nyume yau atonye MP atuthirekerie njira cietu ikare bwega thirikwa nako nontu bawikiana betu school bara twita young mothers na ingwetikia yani atuchokie nkatho nyingi muno nontu bwa MCA wetu Mubisi Kirima MCA Nyaki West nontu bakwithirikwa chitaniritie kiringo twana tubukaine-ini ria cukuru nuntu kiama ikiraringirwo gukurukira Mubisi Kirima 22 na karabati nkurukie 10 na gento na nukuona imweshimiwa ura uchitaniria nontu bwa wananchi boe na ari chitaniria nikenda ona maendeleo ja gukinya machina ja gukinya aria jabati gukinya kanya gaka sokie nkatho kimarietu ambita wakiende ndumwe ura twitanguge na mweshimiwa Mubisi Kirima ofisine mweshimiwa muntu twitanirite no ngugi bweka kwa gitarira ja na mweshimiwa muntu enkorwe mbarie utimianka ngugi ire itite Nyaki West ngugi nene egutetheria na betu ngugi egututhithiria barabara ngugi egwikira antu betu nduji kinya antu bajetu bakamushwa na aka utethio kiribo kwa undi na nkatho nyingi nontu ba mweshimiwa wetu Murungu amutharime amwikire inya nkuruki nontu ba ngugi ire atwitirite bwega mweshimiwa muntu ina mipango emwega ire abangite kinya mwanka jojo kwina ngugi abangite ire itethirikirite na bangite uri ikathirikirwa na ngugi gutenkanja ana no kabageta cukuru na bombe kwithirwo bakithomithwa ni untu Mubisi Kirima na iritaniritie gukiria Nyaki West na untu bubu ni untu bwinkorone atharimi muno taga ngari kithirikiria ni untu bwa kwithirwo na ndi mantu ja kubua Mbita MC Mwitonga nkiripotera Meru TV. Mwitonga na nyuma ya kamiti ya Seneti kuwa yeta Kawira Mwangaza nikenda gutariria ura MTF batumire mbesa cia kaunti na kinyango yaritireka itakaunende Oscar Mutugi urani muthomi na muthuji wa siasa na ritite ugebwa na kuwa na kwatanira na italia riu ya Senate. Makarika zaria tukuona ndene ya Senate concerning audit queries kana machokio zario za utumiri wa mbeca ndene ya Meru County jamwe za kithirwa za kigwetaniria uria wari governor wa Meru Kawira Mwangaza nizo za kuweza na reason kana ikyo gitumi tukarite tukiuga maitaza maingi responsibility ya governor ari ofisine itibati kuthira ntuku ira umo ofisine kwithirwa governor ro karinthi no gachoke biuria biotumiri bwa mbeca bia governor ro umarire responsibility ya utumiki bwa mbeca kana ora mbeca cia tumirwa thaira governor ari ofisine biuria bimwe kana ichokio bimwe bira bikurua kinya kethirwa ate ofisine mburitwe mbuga uria watumire mbeca no bati kwithirwa gichokaia biuria bioria mbeca cia tumirwe kesi rere othaizi ya governor uria wiku mutumanto ethingia kwithirwa agichokia biuria bia financial year chikurukite riria ari munini wa governor kinya ate kwa involved ke operation che county bibati kwithirwa bigichokua ni uria wari CEO wa county gitene riu Kawira Mwangaza na kwithirwa kwina clarity ya ni ari ku responsibility ikuthirira na ni ari ku ikwambiria ki utumiri bwa mbeca former governors baba ingi ituonete bakizukirwa matagari kinya bakuma ofisine na ni bati kwithirwa warning ki governors rira bari ofisine
ati kinya baumara maofici-inĩ jau no bakethirwo mantu zaria decisions iria bathithirie bari governors decisions iu teka cikuthirira au ikwari na gitumi na inkurikana itwaezanite opinion kana advice kiri governor agitonya ofisi athithie gintu gitao forensic audit na forensic audit niyo iringi mwambicha ya ne ate ungwa mbecha itumikite project ira ithithitwe kana ira chieri ni ithithitwe kama kana itethithitwe nento ketho forensic audit u ne ithithitwe no kwithirwo nandi iu no irithirwo ikithithagia comparison katikati ka mantu zara senate kuga itha jatithithitwe na uria we at fault no uria wari office-ine kana zara zario ground-ine kana zara zateo. So I think going forward ni lesson ki occupiers ba maofisi za thirikari thaira weza mantu za moizo onekana ze kazari a waste of time indi no zethirwe jagi gutethia na njira inene ntuku cia mberene rira kukethwo kuna accountability ikwendeka. Ikundi kia Antuba Mawathe kuma Muthara ni bakathite mubunge wa mheshimiwa Mpuru Aburi no Antuba witi na mbere na kinya utongoria Buboya haraba keri babatete weyani Buboya bwa ambasare kuthondekwa kwa barabara na kinya ki EMTC haraba wete ba mwatambaru kiri ithurano bya mwaka 2027. Antuba Mawathe kuma gicigo mbunge ya Ikatiganisti bachumirite no chukire mubunge wa Mpuru Aburi nkatho ikiraba wite ibethirite bakiona utethio bwao kaito akaita ria bakwithira bakimwenda bia kuria bihitika bikwiyanga utheri ou bia kuria biuro obiromba imubunge wa Tiganiesti kawe Mpuru Aburi ringaringire mheshimiwa rwe na ibwega mheshimiwa na kinyelo nkatho cietu no ntubwa wita kumatha na turetera kinya batu kintu kya kuruma no ntukwarite muno asante saburetera ura Tiganiesti na antere ichi aitina yo ire nene muno enkwira mheshimiwa ichiomye tu ile lantu bawe number 2 tuchokie nkatho inge kire mheshimiwa no ntubwa ambasari mheshimiwa nkatho no ntumyakera myake ne wikilukite thatu na yo yuena ndisabelete kire ofisi ya CDF itobaya first priority ya ndisabe ambasari nenko meakinya mwaka yu no tweterete ambasari very soon tukambia kururia ambasari na antu baba kailelwa na njira nene muno kwa narua tuguretwe sana twechokairia thikarira nene nkatho no ntuba kumba utoa bia kuria bitu kuona mbere ya tukwa narua ukolokera mheshimiwa wetu Mpuru kana general na umbete gututethia abatu antu ba Mawathe na tuonete na njira nyingi atethia mathomo ya na ba Mawathe atethia mathomo ya chari baba kuthomithia ana baina Mawathe na njira nyingi sana na maendeleo ya maingi yara tukona akibethia ndene ya Tiganisti sub constituency especially na atumbete ya bro tarakia kwero mutongeria onge mwenzetu wa Mr. Kome kwina KMTC kwina barabara akuthondekanara stima na kadhalika kumakarama na una Muthara na au ende kankuga atere kumantuko anarua kurukia Antuba bakiaria bara bakwarairia ntereche murire bauite kumana na ngwire bonete mubunge wa kumba kwithira kibaritira bakethira bakimuthura no muchokie tene ringi mwaka 2027 no ntu munene wa tuna auto support be abatu tupa Mawathe tuendere umuwata mbaru toma kagita ka 2027 to tutam kana kaka kwebonge to kuwa ika tuendere na general weto Aburi na ingwete kia to bethio batu tukata tu imbere ya Antuba Mawathe na tutemenya uchoka nyuma toma antu betu aichume na mbere kuruta ngwino ntu 2027 twamuthura irabye na bata imuntu ra kurutira antumbi akurutira antungwe aichume oturutira ngwe na tukinya batu twamuthura turenda kwitha MB etutam atu Antuba Mawathe turutana no ntu tukumya pa mbere stakeholders forum mwaka muthiru na leo torombere mheshimiwa intobie mbeje tia facilitate mochapa leo no mbere otutethia na tware akwa ibika twarua bia kora Buboya tware buru na turendelea mzuri bora twaerini ni bakuma kuraya mwanya barona batu mheshimiwa wetu na tuwete mbaru kwa wingo chogia nkatho no ntubo mantora yo ndendelete amera ego bwethagia kiripoti ya Meru TV kuma tieni bitanda msimuturia wa Thirinja.
Teta na mbere na teta cietu na bwa yuthi kuma icio mbunge kia Igembe Central ni bonanite kuria kwanirwo kuona nto bwa ana baba ingi barabara iretikirwe ke grade 9 mwaka muthiru kurema gwita senior secondary araba gwite bare muiwita nto bwa cia BC nkoloki nende bakuria mbunge wonda nikele kuleitheria ana baraba umetenja itio ciomba. Ana baba ingi batwikilite bateta senior secondary schools tamwi isuoneke Igembe Central umbithi batongere tu ene Titus komeo meme kumanteresia kawiru ni baituritie kuria mubunge wesuoke Daniel Kilio Karitho imibango iriku ekite kana mitaratara ya kuona na baraba umite misieno kia ni baukinya cukuru iteneri nara kuwa baba ingi no batwikile batakinyele iroto bio turone Tuarinkenda kwa address mambo yako ndelea ndene Igembe Central key sector education. Number 1 in Igembe Central itonete indiolungite sukuru imbingina nkethira kutina anaba grade 10. The enrollment there is very low na kubatu kwithira kwina 100% transition to the grade 10. Angutuma Ndeuria mheshimiwa ndani kile thai ana grade 10 iyo priority nonto this is a new education program ile kuimplemento ithirikari turenda ki Igembe Central kwithira kwina 100% transition lakini thayo ukoenda kolelia ana baba ingi musibari bate umbite okinya sukuru na mheshimiwa kile na romere keminde na raua Igembe Central iyo itongereti na ana baba inge bakiona inya mimba sema pema lakini nkauri atere ni ate ana beto bate dira bakiona those early pregnancies kedira mheshimiwa oteoba facilitate bo pedri ba ku masukuru at the right time yonto skuru sieto sio karau the current leadership iteo support fully sukuru sieto genda sidira siekura Igembe Central ukethira utu support kithomo okulukirinyo okuri sukuru sieto no si maintain oterio kithomo kikethira kikioneka na kikura ndende Igembe Central. Let us maintain our schools na inkua ke ukethira the leadership of the school gedira ite kwatanira na leadership ire idira ikuo ti bo force kana banjiro ko intimidate the end teachers and the principals ke skuru kedira bate kwatanira na mantura bobera they are the professionals and the teachers are professionals niba kumenyora skuru ibati kwithira ike tongera swa ya kabubutia ni kire thiba ni ya ikinya wandikani bwarimu buo ngwa ni bo kuthurangwa ikutho na bate kumenya na ate bwarimu baba thomere njarene cio recruitment ira rendelea ya arimbo pa primary na kinya ba secondary sana ndia rutero primary oga kuloelia urita nana sub county inge okerwa soga na moje umete kwina twanya pa apply no andikwe no ndiro nkuria atiri nara ura itukulole tukona kiri Igembe Central yetu twanya itwaye yani tutwinge muno lakini kwa twika olwelia kiri barabo oyerwe antu bagai muno no gauru na twanya twatungi twetire otuwa Oure Igembe Central iyo tongereti na antobarabe na anabe na mimba sema pema owani iyo tongereti na antobarabe na ndo owani niyo itongeretie na inya anabaraba bakuande na batinda kithomo kikiea ankori atere ni ate Igembe Central gedro to support sukuru sieto na kithomo kedunde na Igembe Central nonto owe koro ya na arimu baraba especially the teachers na principal bara tu irigirite bate de sukuru sieto kwa tu ko kuraba no abaringa transfer nonto ethira ko ba support gere kithomo keto kiumba okira ndene Igembe Central bakithiria youth ba itu batwa njera kwena level yokasia in different years
kenda ingirindwa citelewa mwanya kwina kera kwina kena so barabara ira cietu uti shughuli kuendelea nao yoto agulwele barabara ira tutura kuririra eguma turuba magani karoi dakairora bigibiki royo gaibwe guthira acieri agwa maganika yete kabwethwa kabwethwa renge mwaga yomwe kathira inya tacokia mbira etomine no tunjira nimpe Gembe Central is the least key project na ke mitaratarere gumba gwithira igendelea a national government okolelia thai antu beto abakurira barabara yakore the other day ankiaririmanto na infrastructure the other day president ne areka the lona ya barabara yakore na yangazete ndatu tukwa barabara era mwanka thai utetalirira yukwa nkiripotera Meru TV kumembe mbita wakome wa mutia na riboti ya kome wa mutia netwikira katanta kiri nteto cietu muthenya yurwari nkatho cia mwanya kiri barabonde bombo kinyanithia nteto cia Meru TV muthenya ngakundira kaita kathongi mbita wa tiri mbabu.